ئەمێ دەست پێ بکەن چاندنیا دارا ڕاستی چاندنیا دارا فێداوێ گەلێکی هەیە لە هەموو بەشێ دنیای یعنی چ قەس دارا بچێنێ و وەک دەبێژن غیتاءە نەباتی زێدە ببێ ولو مەشاکل کێم دەبن هەم مەشاکلێ تەندروستی صحەتا ئینسان ji ber dar مساهمەی dikin bi dereceke gelekî mezin ji bo telewusê kerbonê dibe vê derê însan siheta wî na her baş dibe ji ber kerbon marûf e gelekî êşarcem însan çê dike ya diduwa wextê godar tên çandin غîta'a nebatî zêde dibe baran bêhtir dibin ji ber مساعدê dike cew biedlênê rastî baran zêde dibin got baran zêde bibe heyat tev istimrarî dikeviyê de ji ber bajarê me bajarekî zîraî yanî bê baran û bê zîraet wê bisekinî aynî weqt got dar hebin غîta'a nebatî zêde bibe ax xwenû dike cew xwenû dike yanî fêda wê na û ehmiyeta wê gelek e zîraeta dara ser hemû cewanibê heyatê şerê got li Sûriye ev 13 sal gelek tade gihanda xwezayî ji ber gelek sîlah têne îstemal سلاحê newewî ne ew sîlah ew bihên tade dike di hemû cewaniba de tade dike yanî teda wê li avê heye li dara heye li axê heye li însan heye li hemû cewaniba teda wê ne heye ji bo qutkirina dara û kesê got dara jê dike ev na yanî cerîmeke heqê însaniyetê de wek wê weke ey însanekî got însankî dî bikuje di herbê de ayna wilo ye ji ber bê dar bê keskayî heyat wê bisekinê û bişekil am yanî dinya cîhan muteweccihe ji mişkileke gelekî mezin re ji bo telewûs li bîî yanî her û her zêde dibe mişkila telewûs li bîî û her û her herareta erdê zêde dibe ji wê kerbona got zêde dibe yanî ev tişt hev dibe mişkileke gelekî mezin ji însan re yanî çend salê pêş ev li gorî dîraseta ulema dibêje yanî wê heyat gelekî berzehmetiyê herê ji ber telewûs li bîî yanî ji ber telewûs li bîî û înhibas herarî û herareta got zêde dibe قطب dihelin yanî ew av pênc medîne bêhtir ji cîhanê muhededin û gewr bibin ji helandina avê aynî weqt menatiqê weke meselen Sûrî ew bîlad Şam bişekil am meselen ev mentiqa baranî wê gelek bûn zîraeta wê gelek bû berz û wayî diçe yanî xuyayiye ji bo her du salê diçe 2 sal 3 sal ziwayî serhevtê ev tev ji asarê telewûsa bîîne û înhibas herarî ne wêce yanî gerek e însan dara zêde bike ne bi qusênê qutkirina dara rastî gerek cerîmeke pir mezin bê û eqûba wê gelek bê yek ji mîsala got niha dar têne qutkirin darê Efrînê ji bi destê va çetê tê de ew qutkirina wa dara gelekî tişkî zehmet e hem ew însanê got çandine însan doxtê darê diçêne û xwedî dike weke eyn zarokeke xwe xwedî dike yanî hem meada enû terabutan yanî meada fêda darê ew terabutek jî heye neqeba wî kesê çandî wa dara de ye yanî gelekî zehmet e rastî û ev tişt ev cerîmeke gelekî mezin e gerek qîma mujtemea duwelî vî tiştî newê yanî herba çi heye itîfaqatê siyasî wana çi hebin ev na cuda ye û ev darê got têne qisandin ji ber tiştekî xwezayiyê ev tade digihê hemî însan e ne bes meselen miletê Efrînê got ew dar êwa bûn û jê dibin û diçin ev mişkileke hemû însan e vegirêdayî ye ji ber telewûs li bî tişkî cîhanî ye yanî ne girêdayî mentîqekê tenê ye weke destaya şaredarî ye û îkolojî rastî daye pêşiya xwe gelek خطط ji bo zêdekirina dara ji bo zêdekirina غîta'a nebatî aynî weqt em bê meştelê em kar dikin em dara zêde bikin ji bo ew dar jî werne çandin di hîzamê bajara de hem li hedaiqa hem li muntezehata cihê got millet lê dirûnin
غابا مزگفتیا اصطناعي أو جي مشروعك بودانا برخوا قلكي باري مجالي نفايات هذا جي كار دكن أو جي يكجي يعني إنه تلوث كيم دكي راستي قلك بروجة دانا برخوا شارەداریە گشتی گەرێک پرۆژە دانا بەرخوا 2023 هنا گەلێک ژێ باش دەمەشانە و 2023 هێژی دانا بەرخوا وەکە جمعیە سڤیل راستی ئەو ژی کار دکن یعنی یەک ژێ جمعیە گەزیە کەس ئەڤ نێزی 2 ساڵە کارێکی باش دکێت وێری بارێدا خططاواش خوا حتى 4 مليون دار غرسة بتشينن يعني أوجي شغل في كاردكن في مجالي ده هم بدانينا قلمة هم بدانينا بزرا هناك جي تشاندن جي دست بكرن دبستانا تشاندن قوتن إنه هر شاگردك دارك بتشيني وبيرا مازن بيوي جه بديده نساد دبستانا ويدا أوجي فكرك باشبو أو نابار داريك و بجمارة ناب دستوادها و تفل دبستانا چاندن يعني راستي قلك جي عابتنا سر مليخوا في مشكلات التلوث البيئي وخلقيش يعني خلقيجي قهناوي أصلي هناكي بيشكتن وعي شيبويا إنه أف جو أف بيئة بحاجتها إنه تآلي بكي راستي يعني تخاص ريفبري جمعيات ومنظمات كار بكن أفتني تيريناكي قرك ملت جي بابجي سر مليخوا في مشكلة يعني تشكسي قو ببيني بيشيا حوشاوينا حوشاوي أي جي مجال هيا دارك بتشيني أو دار ومساهمة بكي بتشتكي هندك بيجي ومساهمة بكي إنه تلوث جيم بكي قرك ملت راستي بابجي سر مليخوا چاندن يا دارا يا دوا قرك داري قورنا چاندن جي قبلي كيف مثلا قورنا چاندن دو منصفة دا نيزيكي وانا قرك يعني أوجي لي ميزين شعبك إنه وكا قوا چانديا ولو قوه بدني ده إنه مثلا خلاص شاردارية چاندية برا أو قو بديه ده برا أو آبي بديه ده برا أو هاجي هابي نا قرك ملجي هاجي هابي يعني إيرو بيشيا مالاته تقوه بديه داري تشتكي قلكي باشا هم بيشيا مالاته خوش دبي هم تلوث كيم دبي يعني قلك فيدا دبي يعني اشتري جملت ريا نش كسي ديريا قرك ملت بابي جسر مليخو يا ديجي قرك عليه نفايات وادا قرك قلكي بلانكي نفايات خو بدي هف جي محدد ديني ويدري وقتي تركتورتين دوي وقتي دا ديني او جي مشكلتك قلكي مزنا راستي تأثير دكي الإنسان وصحته إنسان منتزهاتي قد تشي قرك حفاظي سر باقش جاي بكي يعني تشخص أو عامل باقش بكي نوكا أوجه بدي ويدري يعني إيرو دتشن مزقفتي بو بهار بو وقتي خوشي ودركتني يعني قرك باشترابن أو قمارة خو بدن هاف بابا جنجه مخصص يعني ملات بشعبكي يعني باركي هندك جي بابا جي سر مليخو بيكون باركي قلكي دراجية ده